Um, June ni som ni pasari sam ni som ni pathum ania zing dar nga ania chuan voin hi back day ani zing dar ni vela tang hang ka har to ka hara ka mu thei to lawa shutiam am tivak ngai nam lo mutam over lawa darkar li ve ngwa ase poi lawa achan chu kan thei anga ani mai mo chuan voin hi back day ani mo dar kwa vel de ya jima kan chukanga achan chu ka chungte an thau photanga ei rong ka bolanga kanau skula ka da thlapanga pritiamam chuan chumi zonong ka ti fian huwa chuan jima ka kal chau don ani leba ka dar kwa vela hian jing dar kwa vela hian kan jima han tu manam don lawa chuan are dehlek dona chu ka duwa chuan voin chu back day ania soitawngin low volume high intensity exercise pali kan tinga rit channel nolin mo set thum set level theu barbell row lat pull down seated dumbbell row single arm dumbbell row le seated row kan ti don ni chuan voin hian ka tripod ala thleng lawa engwang emoni in a chan le wang ka shelawa amazon ka tripod cha lo la thleng lawa voin hian lo thleng tur ania nimin zo khan lo thleng tur ania ase lo la thleng lawa a poi lawa jima tripod am thawa ase a thawak lawa ase kan mang thonga mo ti nge vak ai lam lawa chuan chu vel chu ni tun din hmun chu chuan thil kei tha tun lai in bulk meka bulk tran chia ti la ka sai so longa chuan thil kei tha kan dai ta tha ma se tun lai ka mu tha over lawa in huang hian mu thara me ma kholum wang nge ka shelawa chuan chu va chu ni chuan jima kan ni mu don ni okay ole khen ta ke ji som sari intang barbell row ka sai kha up mai thei up low mai thei ka shelo hemi ka kalda na zir hin yang belt ka hang don lawa achan chu barbell row han belt man tru na ka shelo mo cha ma se tlem in ka duai na zang tlem ta tak takin acha son back barbell row hi pakana chuan ti zan vak hi ka du lo shum ni than chu back ro hi chuan a rit te hi an back hi a lian emo ti mai tur ni shithem power lifter te po hi enula bodybuilder ani khelo po hian rit deu na ti an back a thik em thau shithem back hi masal lian lo tu ka nia ti zan angai lo rit theng berin ti lai sham fu berin ka shia back ro hi chuan deadlift ani emo barbell row ani emo eng po ni se deadlift veteranila thang na gina exercise tin han ka weight man hi ka soi reng don lo ni tu mo arong atang hian lo chu du la sing chu thiam tin ka chuan come on let's get this That was a good set. Set chat takani. Set chat takani. Kan ti liang kan ti liang.
Lại last set ai chuan drop leg dona chan chu last set ai chuan squeeze deuh hlek hi ka du thina tiri thanen nol boka mo drop leg ang voi som pahni tumang yes ti mama trepin ken shia ma se ken shil thina better to overtrain than to undertrain mo ti mama hi lo thazok kan lo ti lo mama hian a poizok she them barbell row chalu tuk ni ha lat pull down ting so when hian neutral grip kan manga yan muang khan back day chen ka dai chuan neutral grip kan manga a thena grip sang supinated pronated mo ti sang atang han direction sang khan muscle ka kan attack don ni asa when chu neutral grip hi tok via don ni ka chen chu sem tu na pohen al pup to ka let's ver mo han chava pump a cha third exercise single arm dumbbell row draw 30 kilos to view tu ranga yang kan ti to zong ai toin isolate the leg rồi cái thì top đó anh san su cái đuôi nó giang sẽ thế mà tụi nó mới có voi sôm bằng áo vel bao cái thằng single arm dumbbell row ti san đó khi anh nhìn nó mà nhìn san su hết là mà voi sôm bằng áo cái thằng lấy là mà voi sôm bằng áo cái tỷ lệ ngang vai voi sôm thum mà ngay xem rồi chuan sôm thum bằng áo vel mang lại voi sôm voi riết
vel ve ti the turin okay and saying oh yes yes kha long kan do kha long Chaltuk al pup to yes last exercise seated row chuan kan pump te pawh kan en ve thei tong chu tro in hmu lo lai khan dumbbell row khopoi khat ka ti le a camera angle lo ma se sem seated row acha azang de hla ka ma se poilo first set ania tiang exercise workout to la ma hi chuan ka chak zia hi ken shi to lo thin ni shi them em eng tiang tak nge ka zo don ti hi ken shi lo thin ni chu ma chan tlem azang de hla ka ti po poilo nice tlem ti ri tang o yes last set come on let's see the pump and all yes tlahi lighting achapang a view english yes shit kamai ki a bell ti khan e kham ha sa do thaka sui nei lo mo let us see nice acha lakso ron le lang yes hi lom back day hlotling tak ka ti mo hlotling view nga sia chuan ti han thlang an langa tlem ka pe chuan Instagram reel pakhat shoot ka duwa chuan shoot anga kan ho theng ka sia sai ka ho main minute som thum vel flex mai thei yes